Wakiri Kirimi Mbogo wa mawana amenerete rwangi rwa ukaria na rugambithania akiuga ndwangi igicio ijirite kugitabwa kung'ana gukaria ana baria bakwinyangwa kiwendo. Mbogo ariuga athuganirwa baba batikwewa nthinje iria bakubatara kinya nyuma ya bakugwatikana na maiti, akiuga we nande na kwirutira gutetera mwana mwari kiendo na kioto kiawe. Wakiri ujo nkurukina atumite kanuke kiria aciari baria akuga ni bakugwatanira na antu baria bakugita maiti, jaja akiuga ati uroka gwatikana kibungo kiawe ni miaka 7 nchera. Bobo jete onde makarika jana bani ni kugwatwa Kenya jongerekete bonene nterichie gembe. Marion Karugi gatumenyithie nkuruke gutikuru na nyomo cia kithaka yanagwata nkambere kinyie gita niki antu bakambiri ni miario ina rorobo bwingi ya wakili Kirimi Mbogo uro makirete kuingia kwa makarika ya nabani ni bare kwenyangwa kiwendo batekinyithitio kuruba miaka 18 mwiri wa Embe na rawete makarika ya ingete nontu barwangirwa kuthiatira watho kwithura rute kuthiatira nteto yura ibatire na kusijukia na urito na thwaniro bethiro bakijukirwa italire kiwatho nteto igo karaikejaga na tukigagua tumemene mativine twana twari tunini kinya banini ba miaka kidogo bakunyanyaswa ni akuru banduki chietu akuru bakwerewa. It is very sad. Actually failure ni system yetu yonde kuma batwe mawakili kuma kire judiciary police by laxity kinya akuru banjori ncheker na ndi mukuru umwe wanjori ncheke tugo fail ana betu makosa na katoka jokia hatua na kenda kuona maramari baraba kubwithria no nyumobo ni bakujukirwe etalire kiwatho na makarika yayo yatacokerwe ringi. Wakili Mbogo ariwa akawatania na ndwangi cionthe sikoni mantu ya watho utiira mwana wa mwari ati kuonelwa ringi ndenda kuandatiki ndi ningwa Kirimi Mbogo the next court users committee ya mawa koti ni aja ngarisi issue yeu kenda nontu itwethagirwa turi amwe na mandisi jetu na atongeria ba police kinya atongeria banjuri kwatongeria ba sector mwanya the children's department na bonde nga papas kuresi issue yeu kwa niaba ya alibeto tekande wakili yake ndethio twana na bamo batwana tu ni twari twakwa mbendete so ndaigo issue yeu it pains me. Mbogo na ureti antu ni baimenyere muno kuthira cia mamba yakonie ana kwenyangwa kiwendo batekinyite sheria ne nontu mtu nwathe kwenchera miaka 7 kisheria gukeja kuigekanwa kwina chibo kana mukuru kana kinya muchiari withirite ari katigati ka mwana we anyanyasi kana mwana ontura kana mwana wowote akethira ku agutonyera aki kibungo kiawe ni minimum ya miaka 7 bone bwanto beto batikumenya kesi ekeja kinya kotine ya issues cia mwana rape bunka mwana orungurwa miaka 18 kinya njanji wengwa ageta kugwatithania antu njanji ou atheko miaka 7 askari akethira atonyerete nteto teu askari u atheko miaka 7 na kiariria kana kaeje. Wakili Mbogo ariwa kinyako nikakaritwe na watho ya kana kakale na nontu bwantu ni bamenye itworira muthwanirwa kwenyangia kana kakale atwirwa no bo kinya muntu mukoro kawatikana nyangite mwana wa mwije atwirwa kiri sheria yetu na miturire yetu kinya kana gakaeje gutumirwa mbaya ni ekuru bakuru kaigwa kirio no sheria kunwa na uria sheria thukirite arume bara bakwenyangia twana twari no ikathukira mwekuru rio kagwatwa kinyangagia kana kantu murume na kinyabo ibakaritwe ni sheria. Nkiripotera wero Njuma kumembe mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.